ne, 2. Joj, mi dosta. Joj. Pranje zubi, normalno. Odlično. Sad sam spreman za jutarnji čaj. Može. Da. I novine su već tu. Da vidim. Pčela je pobjegla iz pčelinjaka i otišla u kokošinjac. Pa to je stvarno senzacionalno. Što još? Ovo je stvarno fantastično. Slušajte ovo. Za 2 dana u šumi doći će tko? Sveti Nikola. Doći će ovdje. Pa to je izvrsno. Svetom Nikoli. Što moram za Svetog Nikolu napraviti? Jer piše tu? Piše. Za Svetog Nikolu pripremite čizmicu. Dobro je očistite i stavite blizu prozora. Odlično, idem odmah po čizmicu. Ovo mi je najdraža čizmica. U nju mi uvijek Sveti Nikola donese i stavi ne baš veliki poklon, ali ono što ja volim. Tako, čizmica za Svetog Nikolu je spremna. Dobro? Da vidim. Sada ću odgovoriti. Joj, koliko stanovnika u ovoj šumi ima. Sad ja imam puno posla. Ja sam poštar Zec i moram podijeliti jako puno pisama. Evo, ima čestitke, pismo za tebe i pismo za tebe. I jako sam zaposlen i žurim se rano ujutro pismo za tebe. Joj, kako sam zaposlen i pismo za tebe. Joj, boj se žurim. Joj, jako puno posla, pismo za tebe i pismo za tebe. Joj, ovo veliko pismo ne smijem nikako zaboraviti. Joj, to je za Ježuku, znate, na kraju ovoga, na početku šume, pardon. Cink. Pa to meni neko zvoni. Cink. Ko je? Čuš, kaj te moći njopla? Meni ništa. Imam jedno pismo, ja sam poštar Zec. A to si ti, Zec, što mi kažeš? Imam jedno važno pismo za tebe, za kraja šume, da, od Lije. Lije Lić. Lija meni piše. Da, na početku šume Ježuka Ježić, izvoli. To sam ja. Znaš, moram se žuriti, jako imam još puno posla i pošte moram podijeliti. Ali, Zec! Ode. Pismo. Tko će to pročitati? Baš nisam najbolji u tome. Evo, piše ovako. Dragi Ježurka, to sam ja. Pišem ti, Ježurka, brate, da puno mislim na te. Hvala li ja na tebe mislim. Dalje piše da, ko je ovo slovo? Slovo P. Pozivam te na ručak
dođi hitro, spremam večeru. Ne, spremam za tebe ručak, veliki. Pa to je divno. Mene Lija zove na ručak. Čekaj, još nešto piše. Ne zaboravi, moram se čuvati pa ti pišem ovu lozinku. Probaj je zapamtiti. Lozinka. Zapamtio sam. A sada da se spremim. Znate, Lija najbolje kuha u cijeloj šumi. Najbolje kuha. Kad ona zamuti lonac i stavi, i ona to sve zna, i onda ona stavi unutra nekakve začine i onda, kako je to fino. Cijela šuma miriši po tome. Ja, moram se urediti za Liju. Ne mogu ovakav ići. Ja tako. Stavit ću svoju novu frizuru. Dobro. Tako. Vrijeme je da krenem. Lici. Samo ne mogu praznih ruku. Moram nešto ponijeti. Možda neki cvjetić. Ovaj. Žurim. Mogeš? Bok medo. Otkud ti tu? Jedem malo meda i krušaka. Dobro, Medo, idem ja. A kamo ti to ideš? Idem na ručak. A kod koga ideš na ručak? Kod Lije. Kod one koja najbolje kuha u cijeloj šumi. A mogu ja ići s tobom? Nisam se baš dosta najeo. Molim? Pa ne možeš sa mnom, naravno da ne možeš. Ti ne znaš ni lozinku. Kako bi se... Lozinku. Više volim kruške nego lozinke. Pa ti ne znaš šta je lozinka. Medo, ja te ostavljam samog. Žurim. Žurim. Bok. Što je sad ovo bilo? Policija! Nikad u ovoj šumi nije bilo policije. Nikad. Idem. Kako je ovo prepreka? Ja ne vidim ništa. To se neka šali sam. Idem. Ej ti Ježo, šta ti radiš u mom dijelu šume? Jelek, znao sam, ona njuška njegova. Da. Vučija njuška, kao bi drugi. Normalno, a kamo si ti krenuo? Idem do Lije. Nemoj, možda tamo ima nešto za pojest, no? Pa naravno, zato i idem. Zašto bi se išlo kod Lije nego do Možda ima i koja ovca za mene, baš sam ogladnija. Nema, za tebe ništa. Ali imam jednu ideju. Ako ti hoćeš proći mojim dijelom šume, onda mora biti boks meč, kužiš? Tvojim dijelom šume. Da, ovo je moj dio šume. Pa to nikad nije bio tvoj dio šume. Od danas je. Danas. Od danas sad. Boks. Boks meč. Ali ja se ne znam boksati. To je tvoj problem. Ja ne znam. Idemo onda. Može mi neko pomoći? Malo da odvježbam, da se ugrijem. Gle, imam ideju. Neko će mi pomoći. Malo. Može, meni je sve jedno, samo da se boksla. Evo, ja ću biti sudac, može? Može.
pobjednik. Gle, sad ja ti kažem ting. Može? Ting! Da proglasim pobjednik? Ovo je neki strašan tip. Ko je pobjednik? Isto je, da? Pobjednik? Daniel. Ne mogu sad proći. Ne može. Ti moraš se s menom boksa. Ne može. Ko će mi sad pomoći? Ko će mi sad pomoći? Ko? Može još neko? A ti mene sve na mene samo do boksa. Evo ja ću opet biti sudac. Može? Evo Tena. Može Tena. Može. Da proglasim pobjednik. Pobjednik je Tena. Sad si gotov, Bog, ja sad idem. Znaš što, ja sam baš neka šljuka. Tako mi je žao, pobjedio si me. I imaš puno prijatelja, to nije fora. Baš sam neka šljuka. Hvala Tena. Idem. Kak je to fino! Di sam? Tu je. Aha, još malo. I... Sada se već može. Dobro. A malo još. Tu. I... Vrata ne ova. Zvono. Ding dong! Ajoj! Ali ja to čujem zvonom? Ne, čini mi se. Ding dong! To je stvarno zvono. Kako me to traži? Imam 1616 stepenica. Ding dong, ding dong, ding dong! Stiže! Ko je? Ja sam Ješ. Ješ? Aha. Ko ješ? Ježurka Ješ. A da li ti ješ znaš Lozinku? Lozinku. Joj! Znam, napisala si mi Lozinku, a sam zaboravio sam. Ne mogu te pustiti u kuću, žao mi je. Ne, Lija, evo, ostavila sam pismo. Lozinka je, znam, Lija. Slušaš? Evo me, spuštam se. Slušam. Lozinka je, simpomenije. A, simpa tebi. Da, 120, 848. Uđiješ. Lio! Sam vidjela. Joj! Baš sam sretna da te vidim. Baš se veselim ja. A ja osjećam fini miris. Fini ručak sam ti pripremila. Osjetio sam sa pola šume. Ali znaš što? Nisam ti donio ništa. Onaj vuk me skroz upropastio. A nije ni važno, mi ćemo fino pričati, pojest ćemo moj fini ručak i bit će nam čisto u redu. Može. Evo, izvoli sjeti. Joj, hvala. Evo, samo da te još malo zgotovim. Joj, kako ovo dobro. Salatu. Nego ja ti krenem šumom Da? i sretnem prvo onog medvjeda. I on kaže, on je pun krušaka, znaš? Znam, ne moraš uopće ništa pričati. Vidiš, imam... I uopće se ne, on samo sjedi tamo na jednom mjestu koje uvijek to, kako Ti se sviđa salata? Gledaj, špageti sam ti napravila, ja znam da ti to voliš. Špagetice. Znaš, i onda ti Lio sretne Vuka. Da? Da. I Vuk skroz nije mi dao skoro da dođeš do tebe. I onda sam ja krenuo. Pa ne mogu ti to opisati, on je tamo meni stao ting i on me će doći. A sad ću ti nešto ispričati. Kad su krenuli poslije toga. I onda hvala. I onda su I onda znam, i onda ti meni isto to tako bilo sve čudno kad su oni meni pričali. To mi je tako bilo se bilo, ti se sviđa. Evo ti još, ili nas već polo skoro sve, još
ovo prekrasno obožavam, kuhanu hranu, tako fino. Ja, onda mi lice ispadaju iz sve kako se dobro da jedu. Ja, sigurno si žedan. Jesam lice. Evo, izvoli. Joj, kako je odlična tvoja kuhinja. Joj. Ajde, živio ti meni. Evo lice, u tvoje zdravlje i u zdravlje tvoje kuće. Živjela. Joj. Fino smo se najeli. Baš je bilo fino. Sad bi pakalo malo lepo, jel da? Joj, to bi bilo prekrasno. Odmah bi zakrkao. Ali znaš šta najviše mrzim, ono pranje suđa, joj. Znam, to ni ja ne volim. Kad radim ručak, onda ne volim da perem suđe. Ja, ali znaš šta, ja ću ga ipak oprati, a ti ćeš lijepo gledati televiziju, najnoviju televiziju. Ozbiljno? Da. Može da vidim. Evo, sad ću ja to namjestiti, povraćemo tanjure. Evo. Ozbiljno, nova televizija Philips. Da, najnovija, najnovije. Najnovije? Da. A ja imam samo radio, znaš? To ćeš mi pokazati jednom, gledaj Da, kako kad televiziju imam, u boji je. Odlično. Da. Koji moj? Da pali, evo. Pa pogledaj moj najbolji program! Pa Cartoon da, Network! da. Cartoon Network, Cicani Crtići! Jeee! Evo ti gledaj, ja ću da to drugi oprati suče. Dobro, samo ti odi. Da li se nešto dogodilo? Lio, ja idem kući. Ne idi kući, molim te. Idem. Ne idi Sad još. odmah. Znaš šta? Ne. Krampus je došao. Kakav krampus? Koliko tebe je bio tu? Nemam ja krampusa u kući. Idem lice. Ne idi, molim te, taman ću nam sad ispeći kolače fine. Znam lice. Joj. Molim te, ne idi još kući. Evo ja ću Idem. se igrat, gledat ćemo novu televiziju. Oprosti, Lio, ali moram ići. Znam, bilo je prekrasno. Hvala ti na večer. Ne idi, ja ne Ali idi, moram ali ne idi, ići. ali- Moram ići. Ne Ali gledaj, moram ići. Ali pusti me, molim idi, te. ja mi da ostaneš sa mnom kod kuće. Ali gledaj, pusti me. Slušaj, Lio. Hvala na svemu, ali moram ići. Ajo, dobro onda. Ovo je meni skroz sumnjivo. Zašto on tako brzo pobjega u svoju kuću? Znam, imam plan. Ne bi se ja zvala Lija da nisam tako lukava. Ja ću se ujutro rano probuditi prije pjetla. Fino ću se urediti i krenut ću kod Ježa da vidim ja šta on to skriva u svojoj kućici. Pa da, tako je. A sada idem malo odmoriti. Joj, sva sreća da sam stigao kući. Jednako sam bio umoran. Skroz. I onaj san. Krampus. On se uvijek pojavi kad treba doći. Sveti Nikola. I sav se naježim. Neću misliti o tome. Neću. Joj. Idem.
ustati. Šta sam ono rekla da ću danas raditi, jer ako mi se spava? Koliko je pjetala, rekla si da ćeš se probuditi prije prijevija. A kuda sam trebala krenuti? Joj, tako sam smotana kad sam... Kod ježa! Kod magavca? Ne! Koga? Nekog ti ježiš! Tako je, imate vi. A zašto idem kod njega? Joj. Da pokažem je kuće ti je rekla. Bravo, tako, imaš ti pravo. Idem se samo malo srediti, malo da se namažem. Dobro izgledam. Još malo usta, ha? Najbolje da ja odmah krenem. Probutat ću ključ da mi slučajno netko ne bi provalio. Što je to? Ni pjesma nisam čula. Hej, Lija, kamo si ti krenula? Idem u šetnju. Ma nemoj, stalno neko šeće po mojem dijelu šume. Od kada je to tvoj dio šume? To sam objasnila u bok smeću, o tome ne bi baš htio pričati. Dobro, ali reci kamo si, kamo rano je. Sad, znaš šta? Reći ću ja tebi istinu. Ajde, reci. Ali nemo nikom reći. Slušaj, jučer ti je vježba kod mene. Ježbu dala. Večerali smo. Jo, jeste imali koju ovcu? Ne, ovce ne jedemo. Mi smo vegetarijanci, u redu. jedemo biljke. Ja jedem po koju ovcu, ali dobro pričaj. I bio ti kod mene i rekao je na jedanput da mora ići svojoj kući. Ma, ti tu mušku smrti. U redu, kući, kakva glupost. Pa ja imam kuću u šumi, mislim, svaki grm je moj, odnosno ovaj moj dio. Ne znam, ne bi se htjela miješati, ali ja idem vidjeti šta on skriva u toj svojoj kući. Pa u redu, Lio, a mogu bi ja poći s tobom? Pa kako želiš, ja znam da ja idem. Ti ako želiš kreni. Ja volim uvijek škvadru dobru. Ej, bok škvadro! Bog vede. O, bok stari, kako si? Dobra, vi? Dobro smo, hvala na Odlično. pitanju. A gdje ste vi to krenuli? Pa idemo U šetnju. u šetnju, idemo da. Kakvu to šetnju? Jutarnju, ranom zorom. Da, gimnasticiramo. Čini nam se da smo predebeli, pa bi htjeli smo šaliti. Malo dižemo utege, ne? Da, ja sam danas se rano dignuo, puno sam već pojela. I krušaka i meda. A jesi možda pojela koju ovcu? Ne. Ni on ne jede ovce. Medvjedi ne jedu ovce. Sami vegetarijanci. Kako si ti rekla? Onda ću ja sama u gimnastiku. A može. Ajde, ako baš želiš, nisi mi baš neko društvo, ajde. Ajde da krenemo. Hajmo. Niko nas ne prati. Ne. Idemo prečicom. Tu ništa ne piše. Mislio sam da u jutarnjim novinama piše nešto o Krampusu, ali ništa ne. Morat ću se čuvati. Dobro se paziti. To su njegove smicalice. Uvijek mi nešto prožali. Možda na zadnjoj strani.
Pa ne znam, nema ni krušaka, ni meda, a ni ovce nema. Ni novce. Ovce. Novce. A nema ni Sony PlayStation, nema ni kompjuter, nema ni mobitel, nema... Niš nema, taj. Znaš šta, Leo, ja i Medo sedemo kod divlje svinje kartat, a ti radiš što hoćeš. Ja neću više gubiti uopće vrijeme. A ni ja, ajmo mi Vuka. Ko vas je uopće zvao? Lio, pa šta radiš ovdje? Krenula sam kod Melite na kavu i slučajno sam zaglavila na tvome prozoru. O, pa dođi, to sam ja za ptice ostavio tako. Evo, odi tu na vrata. Ja ću ti skuhati kavu. Hvala ti. Dođi. Kako imaš voda? Evo, izvoli sljedeće. Ja ću kavicu napraviti. Ajde, može. Može. Ali kako tako rano jutro, Lice? Pa znaš šta, krenula sam kod Melite na kavu i važnu stvar ti moram reći. Da? Putem sam srela medvjeda, onog debelog i vuka sa smrdljivom njuškom. Joj, njih dvoje. Znaš na koju dvojicu mislim? Znam, ne trebaš mi uopće govoriti. Jel da? Sve ti je jasno. One, pustio te kroz svoj dio šume. Jedva, pravi su važan cijeli dan. On kaže da je to njegov dio šume. Da, ali ne znam od Nikad nije kada. bio. Nikada. Nego znaš šta, oni su htjeli doći kod tebe i htjeli su vidjeti šta skrivaš u svojoj kući. Da. Ja? Da. To ne skriva Pa ja to ništa. znam, ja nikada ne bi posumnjala u tebe da ti nešto ovdje skrivaš. Joj, stvarno Nikada si to ne bi čudnik. posumnjala, a onda sam im ja rekla da ti sigurno ništa ne skrivaš. Ali nisu mi vjerovali, da. Ne skrivam, evo gledaj. Izvoli. Joj, kavica, hvala ti. Ništa bez jutarnje kavice. Ništa. Jesi mi šećera stavio? Jesam. Hvala. Ako želiš još, evo izvoli. Lice, znaš onaj radio koji sam dobio novi? Joj, da, točno. Evo da ti pokažem. Da vidim. Pogledaj. To je prekrasno. Zar nije dobar? Koji je to? Pogledaj, gubi su od oraha. To je najdalji šta je izašao, znam. Znam, 3 lista su mi pala da si ga kupim, nisam imala dovoljno. Ja sam sve sakupio. Joj, bio super. Slušaj, Ali daj slušaj sad, sad. upali mi ga malo. Da. Evo, slušaj sad kako zvuči. Evo kako. Jutro. Radio Vesele banane. Tekstil banane danas. To najdraža pjesma. Bravo, Lica! Ovo mi je Odlična najdraža. si. Super, jesi bio na njihovom koncertu? Jesam, imam sve njihove Super ploče. je bilo, jel da? Odlični su Joj, bili. super. Da promijenim stanicu malo. Ajde da ćemo šta još ima. Dobar dan. Pažnja. Slušajte, radio Veseli davaj. Prekinemo program radi važnih vijesti. Danas, podne, lovac Luka je ubio Vuka. Bum! Bum! Bum, bum! Joj, znao sam. To je strašno. Znao sam. Znaš, Eto mu sada. vidi ga. Sada je moram nastradati. Taj Vuk. Uvijek se pravio važan. I kao svoj dio šume, i kao sve. Da. Znaš zašto mi se to dogodilo? Zašto? Znam ja. 100 puta sam mu rekao da mora imati svoju kuću, a nije me htio slušati. Da, on nikada nikoga ne sluša, nikada. Jadan Vuk. Sve zato što... Ma neću više o tome. Ja ću drugu stanicu Da, drugu promijeniti. stanicu pa ćemo mi plesati. Kad ide spavati, onda se gotovo. Dobar dan, ovdje je šepavača
stanovnike šume. Ići ćemo u nešto sporijim tonovima, klasičnom glazbom. Oprostite, ali prekidamo program radi jako važnih vijesti. Pažnja, pažnja, danas popodne su meda izbole sve pčele. Pa to je strašno. Grozno. Medo, jadan, Medo. Da ga boli jako. Jako ga je bolilo. Joj. I on isto. A sada nastavljamo sa klasičnom glazbom. Joj, nećemo to više, ne. Joj, Lice, ovo su strašne vijesti. Nisam se nadao tome. Iako sam znao da jednoga dana, znaš, da će možda i nastradati. Ja mislila sam, ja stvarno vjerila u to. Znaš šta ješ? Što? Ja žurim. Ideš kući? Idem kod Melite na kavu. Ideš? Da. Znači svoju torbicu. Bilo mi je drago što si došla. Ajde, doviđenja. Idem. Pa. Doviđenja. Evo da ti otvorim vrata. Voli. Doviđenja, Lice. Doviđenja. Ovo je bilo strašno što se dogodilo Medvjedu i Vuku. Ne idem ja kod Melite na kavu. Ipak je važno imati kuću. Baš se veselim da imam svoj dom. Fino ću ga sada počistiti kad dođem doma. Obrisat ću prašinu. Super, moj dom, moja kućica, moja slobodica. Idem ja svojoj kući. Ovo što se dogodilo. Vuku i Medi. To su grozne vijesti. Ne bih želio ni sutra neću kupiti novine. Ne želim čitati takve grozne vijesti. Idem spavati. To me jako to vodilo. Sad sam već umorna. I sad će biti gotovo.